Klasa 7-8 sekundi, to je bilo ekstra. A? Slabo. Ovaj se superchargerom trebamo dugo da nabije. Onaj se skoro razbio. Takmičari ovi koji su vozili moto utrke, koji su osvojili nagrade, neka dođu djelče možda da vidite čekati. Ovo su američke table, ali šta je Kalifornija, šta li? Gdje je bio onaj fotograf naš, nije onaj što će slikat, da uslika ove motoriste, sad ćemo i podijeliti pehare. Naš onaj službeni fotograf tu i negdje, nek dođe ovdje. Vi idete dalje. Nemojte sad, neću možda čitati ni imena, ni... Samo da podijelimo mi ove nagrade, da ljudi ne čekaju s motorima, oni mogu ići kući odmah. Tamo ćemo imati. Da smo svi tu ovi koji su osvojili, vidite i Ramo iz Šestog i Opere smo svi tu koji su to osvojili. Trka se protiv Mustanga. Nije, ovo je Audi. Audi i Dodge Ram. Dodge ga dobio! I Dodge ga dobiva. Ovo se na klasa. Koja je sad ovo klasa? I pređe ga. Pa doslovno, koje je boje? Od srebrne preko roze do narančaste, zelene i ljubičaste. Nikad ne kupuj BMW. To je to. Ljudi sretan, opet nastavljamo dalje sa utrkama automobila. Ne bi ga Sveti Ante, ne bi ga Sveti Ante naplaćao da ga se popravi. Dođe su servis, dobar dan, izvolite 100 eura. A vidi Golf Maje, Kečina. Odvraće ga Kec. Kečina je, ja. Ne mora. Ručni mjenjač. Ručni mjenjač, lagano auto, to ide pa avion. Jel ga dobio? Ručni mjenjač pa ide. 13, ovo je 13. Da, ovaj mi je BMW fin. A? Kad pričaš tamo ne čujem te, pričaj na ovu stranu. Ja ne znam koja. Ovdje, u pozadini. Ajmo Duja! Zamisli ovaj sa skuterom se sad trka sa njima. O jebote, Dima!
Ode golf, Bog, te mašu! Ode golf! Dobar. Majke ti sole, onaj ode 4 klase gore za popizda, ima još ružniji. A? Je, ali je ružan. Ovaj nove serije su strašno ružne. Ja sam mali, isti Ovdje je Audi. a naprijed. A pogotovo ona trojka. Nova, užas. Ima one čvalje, uopće ne sliči na BMW-ove bubrege. To je tebi najvljenije. Meni. Pa ne znam šta ti rekao, prije sam bio lud za takvim stvarima. Što se toga tiče, ja sada vozim Fabiju i zadovoljno. A što se toga tiče brand, a ne znam. BMW bi bio super ako hoće to održava, majke ti si. BMW, Audi, Volkswagen grupa. Zadnji par. Vraćate nazad sve. Ovo je stara šestica, ako se ne varam. Kalifornija. Onaj dere sve. Je li Kalifornija ili Nevada, ne mogu poznat tu pičku mater. Ne mogu tablice, daleko mi je. Pa je, ali meni se čini da je Kalifornija. Nisam... Vidiš sada dizana, ja. Šta kečna protiv BMW-a bola? Jelim ti gaći. Na kraju ga stiže. Nije uspio, ali blizu bol. A vidiš ovo gauta, to je nešto rođa. I oni su masivni, oni imaju okretni moment, ali nemaju obrtaja. Ja sam. U njih se trkaći auti vrte po 6-7 milijada, a u nas po 10. Bili je prešao to. Ali ode 7. Bijeli. Wow. Ne vidim od vas ništa. Morate se odmah da mi moramo raditi ovdje. Ovo je Jelušić i Vedran Čaruka, ajmo lagano. Jel to nogometaš bol? Cijela Crna Gora za tobom. Ajde vojni, gledaj tvoji glavo. Vidi šta je polike. Ode BMW. Vidite ma bol, Uzej ga. Uzej ga. Ovaj gol će probiti. Ja. Klasa 11, pa klasa 9. Tak biti puno. Ode Bembara sa ručnim mjenjačem. Vozi automatika je zašao tam se.
Dok dvojka uvati. Nije primjer, dobro tri. Ima 5 slika. Ko je probio? Aut. Kaki je probio? Da snimimo kako ode u zrak mašina. Kad se otvori hauba. Gledao sam ja tako stručnjaka kojima se otvori hauba. Bum! Finale, jel? Finale! Teško je ovo dobiti pičku mašu. Jel BMW benzin? Evo sam. Yes. Benzin dobiva 100%. Benzinjera dobiva. BMW. Ja nisam snimio BMW-a. U Balkanu. Sad jesam. A ne znam, radi autorski pravo, će li biti problema s ovim. Ode kvačlu. E30, onaj plavi. Nisi ni sad kao žuto. Falio brzinu. Sam posjećam. Ti nisi ni pojavio semafor. Ti nismo semafor ni pustili. Vi moraju ponovo, zašto nismo? No, okej. Sad ovaj pušće je kvačlo. Obojica ti je. A onaj si je boke u drugu išao. Bolje je sporije prebaciti u drugu nego onaj... A, budale. Ajde, puši kurac. Pobjedi, ajde vozi, prođi stazom. Prođi stazom 199, idi dalje, idi. Idi naprijed. Idi jebem te mrtva! Nešto onaj sa šesticu. Dobio bi ga ovaj, svakam. Koja blamaža je ovo teleda. U stazi lijevo Nebojša Blagojević. Stazi desno. Ale nije bio klub. Evo, klasa 9. Gledaj je Fera šta radi, gledaj evo. A? Moj. Ovo je klasa mali. Ovaj ključ je prvo. Porsche. Ovo nema Porsche. Gostenica juče osvojila prvo mjesto. Ova gostenica juče osvojila prvo mjesto. Hoće li Golfaja dobiti Porsche? Možda. A? Možda. Ova Panamera će popusti. Benir Husić lijevo i Lenko Simanić desno. Porsche protiv. Golfaje. Reakciju Nene, a? Ode Golfaja. Ajmo Nenu! Ja. Sam ti rekao da će Nena. Pola miliona. Stari vozač. Ej, ovaj ima da se stidi, ovaj u Porscheu bud. Kao nije on vozi ovo godina. Dobre. Djeca bila bijelo, trećim kolom, ja sam kubo. Može. Šestica i osmica. Moraš je prvi. Hoće šestica dobiti osmica. Sa protiv sedmice i osmice. On je šesta. Ovaj ne zna, ovo je šestica i osmica, on kaže treća.
On kaže petica protiv sedmice. Ovo je E30. Evo kasa 9. Ja mislim. Javovo kasa. Ja navijam za E30. A nije to. Ako bude pogon, Ja ću ja ne palimo zadnju priče. U golfu trojici. Kako je trojica? Četvorka! BMW E30. BMW E30. Daj sad Krke se probi. BMW E30. Ja za BMW navijam. Ovo je E30. Ja za BMW. I ja. Ćeš sad dobro. Ode BMW! Trokira. Ode BMW! Safe mod došao. Ovo je naš kako ide ovako. Evo Audija! Vidi gdje se Audija. Ovaj dobije, ovaj Audi košta na 300. Ovdje bi Honda mogla da bude. Idemo mi dalje, ječmenica u Ne znam da li je to onaj Q8 što je učio trku. Znaš ti bio 3 ove godine došli, da je dobro ne mene. Vidite što ga dobije sada. Sinoć sam gledao. 3 Dinova ima ovo. Ko? znači eventualno Da to bude. Ovo je najružniji BMW ikada. Jel to naš? Nije, ono je crveni, pokazao sam. Ona je klasa 11. Pa kao li da će ga doći? Bolan CRX 17.5 vrijeme auta, alo. A jebo, kad me amater počne učiti jebe. Jebi ga i ti sereš. Ova mi je BMW strašno. Da, te počnemo koridama pamet. Ha? Jovo Kozmiću. Čekaj, kao li dobit će da se ja kažem ne? A mogu ga je dobiti, zato što ima bolje vrijeme od Q8. Pa jebote vrijeme, kad ima ovaj pogon dobro. Daj balalaga, nemoj me nervirati. Pa jebote, popusti ako sam u pravu, jebe su pravu. Ode BMW. Jel ga dobio? A jes ga dobio? Već je GTR, zadnji pogon. Da, numar on put. I Daniel Tadić lijevo, Nebojša Milković desno. Loše kreće BMW.